Ni hindi ya mungururio atafanitio ni Ruhonge rwa guthaitira maria maturigiciirie rwa NEMA niguo kuhitana na iganda aria makoretwo makirekereria giko matekurumbuiya maria maturigiciirie. Murugamiri munene wa Ruhonge ruru kaunti-ini ya Machakos Muteti neugite ati giko giki kia andu kurekereria giko uguo kuma iganda-ini ni ugwati munene kuri muingi amu no makorwo makinyitwo ni mirimu iria yumanaga na giko. Tumeweza kuzunguka kwa mwezi mmoja uliopita, tumekuwa tukipeana notices na wale wote ambao kwa wakati huu hawaja comply with the notices zenye tumekuwa tukipeana tunaendelea kuchukua hatua. Riu akiuga iganda iria ciothe ikunyitikana ikirekereria giko matari na mubango matikuoherwo kuri arutite mukana kuri andu aria marathie na mbere na kwendia na kuhuthira maratathi ma menyore ni meguikio ngono na matashukirio makinya mahiu ma kiwatho. Na ningependa kuwaonya ya kwamba wale ambao tunaendelea kuwapata wakitoa majitaka na wakiwa na hata mifuko hii ya plastiki watachukuliwa hatua. Hindi ya mungururio uyu andu eri ni maraikirio ngono kuria magakinywo igoti-ini muthenya wa rucio. Leo tumeweza kushika watu wawili ambao tutawafikisha mahakamani kesho na waambia wale wote ambao wanaendelea kutoa majitaka kwa mazingira ya kwamba serikali itachukua hatua dhidi yao. Ihinda-ini ria ciumia igiri hituku makiria andu 22 ni maikitio ngono na guthitangwo kumana na kurekererio gwa giko hatari mubango. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitau njitagwo Wainaina wa Kiarie.